Come on, Tomar, reclamare khatisa modimo ka tumelo. But if tumelo il siyo, re ka worship mo, re ka bua ka di-tongues. If we don't have faith, ha ona mohlana ka khatisa modimo. Ha o sheba bukana ya Bahebero boholo ba yona e bua ka tumelo. Ha o kata o hamela morena Jesu tla mo be le tumelo ya lentho. Ha o kata o hamela morena Jesu tla mentho, ha o bua ka tumelo. Moruti seba ha bua mona gore dintho tse ding re na le o di etsa fela. Disina pono disina re di etsa fela ke nana hore nako tse ding di tswa ho ntate modimo a tla se tsona ka mantswe mantho e hloka tumelo. Ona le lentswe le moruti setjhaba le bua one day re tutse mona a re la re ka rapella bana ba sekolo but it doesn't mean hore a ba tlameha ho bala o tlameha o bale le ha o rapelletswe because once re rapella wena re tsosa ntho ka haro wena re tsosa tumelo ya hao hore o sene ha o lo ngola o ba tseba na ngola eng. But how sina tumelo ha ona mo ka mo wa modimo ka kgahliswang ka teng no wa monna wa modimo itsa a reka le sehleke batho ba re nowe jona o kala hlanya ubane ha ona le wate nowe mona ha ona no ka mona nowe but nuko no ya ba nowe ka tumelo o ntsa tswela a reka ka tumelo para ba bona re hloka tumelo. Let me tell you, Benina is a get of Malabana. What about to work at Benina? With more put like it's a Benina, who have Manabana, Yabamo said him Hulu, one Talas of Manabana, but you get a Tamuna Benina, get a Tamuna one Sara, Yaba, how to answer the info, when I said to said, why, that Benina to me, one day, who can I go one day, my tata will fail. But if I got to melon, the go along this. Most of them to melon, how na come home with you? I got hatches on Gatti. Recover a hatches on you. Recover, that Muru Sabaraka, recover in the Silla and Kakamona, Sakamona, Rabuas of France, Rasicala Camara, Sakamona, Caparaka Petamola, Rabadi Doctorate, Rabadi Basula, but how would you as a hatches? How no more Cabarayate? Look at the Santimano, how no more Cabayate? Refaka tumelo bana mamre refaka tumelo ba be dire modimo o re ho mose a areka o mmantsantho eso ka nyetsa hala no ha botse modimo re no ba di tswela modimo mona no kala o bua nthongo because ha re ke a areka ha ona le watse mona ba di nowe ya bontsha a areka a fela ka tumelo antsa re morollo wa tla batho ba mo ignora ka di swa mo re tshekela le tsuntsena ba tla ba se tumela hore re fola le ka lentswe fela ha se la tumelo ha o tsere o tlo rapello o batla o bana mo ruti na ntse something yana aka iswara. Let me tell you tumelo e sebetsa o batho ba tumelang go yona le ha o kula la mo ruti ka ba matso ha wena pelo sa dumele o ke ba sokolo o ke ba fola ha wena o sa dumele o ke ba lekoloba empa ka tumelo ha ile siyo ha o ka mo modimo ka khatiswa ka teng modimo ha khatiswe ke botle ba rona batho modimo ba tla mosadi ya pele robile ya di tshotso go tswane mosadi ya rapela mosadi wa kodi ya malla modimo ba tla ba sister ba brother ba saba modimo ba tla ba hlanka ba modimo ba thuthumetswang ke lentswe la hae modimo ha la taba le dintho tsena tso re phela le tsona because ntho tsena re tlo di sia mona. Let me tell you joba ba manswana o re ke tlile ke tswela popelo nyamme ke le tsela me ke tla gutla ke ntse ke le tsena ntho tso re na le tsona ke bona sia bophelo ba rona because re le fumana ho ntate wa rona but ha tumelo e le sio hana ka mogong modimo aka khaiswa ka teng re hloka tumelo di tshutso re phela motho re hloka tumelo menwa ya ba ha kena ka tempele a rapela ya ba mo profeta wa modimo ya tla a nagana re mmeno ya ka nna ba o tawe a tshimeno ha tawa empa tshetse ke moya o halalelana ba tsatsi le le karaba ya fitla ya ba le sia le ya fitla ha le keta o fitla ya bonela ka lona kereke Samuel ya ba fore la tempele ke ba ka di tsuntsena gore re ntse la modimo santa le santa batho ba na le ignorance ngata ba hlanga ba modimo batho ba ipapanya dintho tse ntate modimo batho mo hlanga dintho di se di hana le bophelo ba bona tsona ba qalang ba hopola modimo batho tumelo ya hloka le ditshuntsela o hloka le tumela ntho e sokanyetsa hala
Emmanuel, e ba le tumelo ya ntho se ka etsahala le qadile ntho hantle o se ke wa ba re ke bua mantswana ke a bua ka matla o se ke wa ba le ntho e ka kena mahareng a lona e tla sitisa tumelo yo le tshwere ngwana jwa e re ke bolela ha le qala ntho le qala ka di home sale tumelo ya tloa di home sale ntena e ya nona ya tswa di home selling ya ka Ramokhukhu ya tswa ka Ramokhukhu ya ka ntle ha ke ta o dula ka ntle it must have a place mo ntho yena e tla roriswa ke letsatsi le tshaba le le dikela but ntho yeo e batla tumelo mohlanka modimo tumelo ona le yona ha ke bue because le teng re ke bolela re na le o fosa modimo na go tsene le nana o re kare re bua ha ke bue because le teng and ha ke etso re ntho ena mo phamisi jwale ka antse e kokobeditse ha e kokobetse jwa mohlanka modimo the way o rena the way o inetse mo modimo ka teng monna modimo mo supporting kereke the way a rata modimo ka teng the way ai what re ke bolela di tshwantsana ha o sana bahlanka ba modimo ka ba they very few ba iteletse mosebetsi wa modimo la go so le thata ba tontsa phusa a wa tswa o ntsa phusa a robala sena dijo ba tontsa re sonta Emmanuel ha e bulwe ka tumelo letsatsi le le ke hopola ha hola mohlanka modimo prophet Chakela le temo ga itira prophet Chakela o bile mantswana a bela le betsi a re Emmanuel lapeng go prophet Chakela ge na le tulo mo re tsena le teng a re Emmanuel ha ke batla re gutla gape e be le sena tulo. It is a challenge to you but batla tumelo and sometimes dintho tse ding ha di batla di rush ge na le re se ra fita destination it is because we want to rush things re batla tatela dintho hatang hanyane o bona it twice school part house building if it's about to reach a destination ya Bloemfontein how na taba re mutlanyana ka everything is fast ilo fika Bloemfontein but the tortoise go slow but destination at the school but si a tsiba la o kana dipula sa nkwa ke metse school but sa wa dithabe but destination ya tsona e ya se tsiba o senga le tsela ka shele ke ra to go mantsona hore a ke le bele tumelo e ntse le na le yona ena a ke le hudise e baballe boulella ntwele na le yona ena because modimo ha bona hore pelo ha o e robile ka tumelo modimo tlo hlola o tlo hlola le modimo is going to bless you para maborena ha tumelo e le siwa ka mkgo modimo ka khatliswa ha re khatlisa modimo ha re eketse mo khatlisa modimo because that is the only chance yo re ka bona mpelo ya modimo e tebile ka teng ke ka mo modimo wa mantswana o re mo ba bedi ba leng bararo ba lente nna ke modimo ke na le bona ha re se ra nyahama bana ba morena ha re be le tumelo gore ntwe tla loka no moshe o hanto na sa hae fela stotwana e basket ona sa hae fela a sena tumelo a kinya moshe ka mo ni ya moshe anka moshe ka tumelo ba bile re ka tumelo anka moshe a tsaba le khaitse ka Miriam ka tumelo ba monka ka tumelo la mme faso mme ka tumelo ka mona le dintho tse kana tsa destroy moshe ba tla mme mo ba te moshe after tholo palaisi ba te bona pale ya moshe na ere moshe itse hale mo ba bile ere ka tumelo moshe a hopola re ba te tade tshakela la se ke le mabai ala a tsena nna ke a tseba hore Yesu ke mokhukhu ska le ditlo tsa mo hlande o etsa eng o tshentse maemo a modulo o mo tswang teng di tshuntsena ba tshaba ba di tshupa wa tsatsiana ba rua ka batswadi bona o etsa eng o tshentse environment not I can't and I never ke be ke insult mme ba ka ke no bona hona jole ke phela jwang bona hona jole ke mo lewa ka re hampe a sporo ya ba ke hata ke le ke mo lewa ka re ha ka mpe na he ya ba ke jwa ke dintja mosadi mo yeo ke mo lewa le hona jole le a sa tsebo modimo ba te ke re popelo yeo e ntse senatla se ka fodisa lefatshe ke le bo mosadi mo yeo le a sa tsebo modimo hore ba ha ka lahla ya ba ke thola ke ba disekiswe ba ta ba le tumelo ya ba ntsa makantshwana a tse bore thoka re ka bo e tlo phedisa batho a tse bore thoka re ka bo wa te itla bolela fangkhadi ya godimo re na le ba fangkhadi mona re na le apostoli mona se ke la ba nyahamisa
ke bona ka ntena in my conclusion ke qetile mme o mantswana hore ngwana ha o etsa 17 years o pala dintho tseo ngwana lo sokang a di etsa ha re se pride osi but mme o ibua o hlabote mo mapelo ba le dithuto hona jwale no wa ka ba bang hona jwale tjena ha tsa mona ba tsamaya ka dikalfutu ha se le ba tsamaya mo ba di mme ntsa botsana ka ba ngwana ka o kae o happy ndo ba ba masaba ba ba mama o ntshwile ha ba sa kgathalla batswadi ba bona ha mme a mo halemela o kwa mantswana o re botshaba o botshelele kemekeme but let me tell you something matla le bophelo a le lemeng that is why ba bona jwale ba tswela na matla ka ga dikolo. It is because mmuso wona ha ona tumelo ya bontsha modimo ka ra dikolo ke ne re dikolo mo seng le ana ke kena sekolo o nona le thuto ya bodumedi ba te bantsha modimo ba ra sa batla modimo le batla satani. That is why ba bona jwale bana ba aya ba swa dikolo. That is why ba bona jwale bana ba ya ga dikolo hona jwale mmuso o tsebe o te di jwale na le poison ba ona buka ba bile bua mantswana yena e sa tsare ke le qaleho ke kholo di satla hona sonono wena ya ntata ka bomma ya ntare se ke morre o be le sonono ngwanaka o be le sonono ngwanaka ba ba bangata hona jwale batswadi ba ka ra di police station o ntare ha isela tsama ha fitla ntse e bua e ka re ke yena mme wa mo ha fitla e ka re ke yena ntata wa mo ba tha a re khothaletse ba ntse ba fumana la mme wa ka ha se le 17 years a ntse o hlompha rorisa modimo a sa ngata nna ke uriswe ke mme fela ntata le se ba ta ke supile tlo ka monwana